psychosomatic. That boy needs therapy. Purely psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have it, Chief. Now when I count 3. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made false teeth. Po končani osnovni šoli, srednja šola, medicinska fakulteta in po medicinski fakulteti in opravljenem strokovnem izpitu še specializacija. Avalanche is above. Business continues below. Did I ever tell you the story about Cowboys. Midgets. The Indians and frontier psychiatry. I felt strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20,000 girls. And rectangles. To an optometrist. A man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Or juice on your chin. I promised my girlfriend I could. the violin? Frontier psychiatry. Delovnik. Večina zdravnikov v naši bolnišnici ima tako delo na oddelku, kot delo v ambulanti, zraven še dežurstva, pa včasih si še sami nakopljemo recimo kakšne skupine v popoldanskem času. Potem so tukaj še razne izobraževanja, predavanja, tako da je kar zapoln teden, tudi vikendi kdaj. Uspeh pri zdravljenju prinaša zadovoljstvo. Pa ne, zdravljenje je sodelovanje bolnika in zdravnika. Oba se trudita. In ko je ta trud poplačan, oba proslavljava. Kljub velikemu trudu, kljub željam, bolezen napreduje in povzroča trpljenje bolnikom in njihovim svojcem. In marsikdo se odloči, da tega trpljenja ne bo prenašal več in se odloči za samomor. Can you think of anything that talks other than a person? A bird? Yeah. Optimističen, da je potrpežljiv, da je vztrajen in ampak to v resnici, ne da se samo dela in da ta optimizem potem prenaša tudi na bolnika, da ga motivira, da vztraja in da se trudi naprej.